Okay. Bua Setswana se se monate has made adjustments to its policy. Really? If you can speak, this interview can have 80% Tswana. It's much better because I've realized this is not only about Botswana, it's about other people understanding Setswana. So you can only understand when you have a piece and bit of other languages. So Risha, relax. Motho ke o tshogile ba gaetso. Don't say that in Brazil. Dumelang gape o ke Lucky wa bua Setswana se se monate. Ke Lucky wa le monate le moitse gompieno ke na le moyeng kiwo. O ska motho wa phoso man. Ska motho wa phoso. Gompieno ra go leka go bua Setswana. Listen Ndebele ne. Setswana fela tu. So gore o nne comfortable. Yes. Wa utlwa re ke bile ke bua le Sekgowa yaanong. Yaanong ba gaetso gompieno ke na le moyeng kiwo, very important person, very special person. Ha ke tle go mmua ka leina, ke rata batho ba ke ba batlang kwana ba ikitsise o mang. Oh, dumela Lucky, dumelang baretsi le ba viewers ba le maolele monate. Ke nna Innocentia CB. Ke tswa Northwest ko Klerksdorp. Yeah. Also known as Matlosana. Matlosana. Yeah, and yeah, how are you? Ke sharp. Ga wena o siame ke siame. Ke siame. Ba gaetso ke na le Innocentia CB. La bona gore ke motho man o shy ka lefoko la Sekgowa. O ska nna shy. Ke ditlhong nna. O ditlhong. Wa utlwa gore motho wa Setswana o ditlhong, o ska nna ditlhong. Ke na le ene fa gompieno ra go buanyana ka dilonyana tse dintsinyana. Ke tsala yaka. Ino wa re o tswa ko Klerksdorp, o tswa ko Matlosana. Abo o iphitlhela le mo Gauteng. Jang o godile yang man. Ke a go bona gore you are 18 but ga o ka kwa nna 18 fele bonna mo ka. O tsene ka school o goletse ka specifically ko Matlosana. Well, ke goletse ko Khuma, ko locationeng la Khuma. And yeah, ke tsena sekolo, locally. Ke gotse ke opela. I always love singing. Ko di choireng tsa ko sekolong. Barutabana, they always encourage me. When I do ba mpolela gore you need to sing. Opela, like just sing. That's what you do. Yeah. So ke gola yalo ka lerato la mmino, and then eventually ka ya ko university. Okay. Beauty with brains. Wow. Thank you. Well, go university, then I studied education. I ira mmino as such. So, and then after that, and then music followed. Wow. So o mo ruta bana. O se opedi. Yes. Leeto la gago ke a lutlwa ka re le ndile le telelenyana. Yo, le tele thata. I don't know about the 18. Ba tla tloga ba ithaba ro tla nna sugar mama ba simanyana ba lebellang moitse. Okay. Mara ga nka ka bua dingwaga tsa gago. All right, so wa iphitlhela o le mo Gauteng, and you were studying teaching. Yaanong lerato la go ruta. Yes. Le tswa kae because ke a tlhaloganya gore lerato la mmino kgotsa le tswa ko bagolong ebile le kile la rotloediwa ke barutabana ko sekolong. Ke le ka opela dinoto le nna ko sekolong. I wish I had teachers who said, "Hey, wait, wa ka opela." Seriously? I didn't tshwanela wait. When I get go go tshameka maybe sports or something. Ke lekile go opela. O lekile? Ke lekile go opela. Re tla tlotlela baretsi nakong. So lerato la bana go nna moruta bana. Yo, I guess
lerato la borutabana le tlile ka my experiences while Yeah. growing up. Okay. I guess ke gotse ke you know around batho ba ne ba batho ba ne ba le very nurturing, so I kitse ka Setswana re re Yes, okay. Ke a go tlhaloganya. ba yang Ra go tlhaloganya. O godile le batho ba e ne le gore ne ba go rotloetsa e le gore ne ba go support. yes, Yes. and I think it just came naturally fela gore ke apply for For teaching. yes. Okay. All right. Because ne ke feel gore I ke no gona go dira dilo tse dingwe like doing body accounting, body engineering, body science. It wasn't my thing. All the time. All the time. Yeah, I mean, imagine. I think I know. I Yeah. think I know why. Hey. It's an education. Ne ke batla go nna a school choir. A school choir conductor. Hey. That's how I got into education. Now I remember. My goodness. So weird. So it was still music. It was still the artistry long or go Yes. education. Because no batla go ruta bana Ne ke dino. batla go ruta bana mmino. That's what I wanted to do. And ne ke rata like the show, like school shows and stuff like that. So ke tsone dilo tse di leng gore ke ha ke tsena ko varsity be ke re I want to do this. I want to do this thing. So that I can do that. Makes sense. Yeah, e simolotse ka lerato la bana as well. It makes sense. I guess le gone anong ka gore to the core of it tota o isitswe ke mmino go teaching. Go teaching, yeah. Ga o iphitlhelele gore o frustrated gore ga ke o pele as much as I want to sing ka gore ke tlisitswe fa Yeah. ke so se ke se ratang. That's very interesting. Bontsinyana ba rona we never go through that. You go through varsity because batho botlhe ba engineering or batho botlhe ba medicine or not batho botlhe le gale or bagolo nako ngwe bagolo kra ba go ra ba ra monna o tshwantse nne lawyer ke batla doctor mo teng ga ntlo. Batsadi ba rona they always have their own ideas and dreams about us. Banale like all these visions, ba batla gore re nne all these things, but they don't really know what will serve us in the future. That is so true because ga o tla go lebella and ke atle ke re ke bokoa bo eleng gore a lot of times batho ba bantsho re na le bone gore bagolo ba batla gore ba go tseye ba go ise ko ba batlang teng. And it's not a bad thing though. It's not a bad thing. Ga gona sepe se maswe because I think every time and it's very difficult ga o le mosha ga o khona go tlhaloganya gore why bagolo ba dira jalo ene ba dira jalo ka lerato not gore ba batla go sotla. Ga gona mogolo o batlang gore o tla go ga gagwe o le 25 ore ke kopa madi a groza. That's what they're doing. They want you to be independent. Go monate go bona mogolo a go etela go ntlong ya majabajaba ya gago le dikoloi tsa gago. So teaching, how's teaching going? Bana ba go tsotse jang man? Hey, bana ba malatsi a gate man. Hey. Oh man, teaching in monate. It's in a little challenges a thing. Bana ba no vele they have their own, you know, mindsets. Yeah. But people in their own world and everything revolves around them. And they know respect. Ne? They know respect. You won't raise your voice to a child who was born in the 2000s. It's my 2000. Man, my 2000. Yeah, but they I think it depends on also how you treat them. If you come with like an energy ailing positive, yeah, they will give back. Nice. But if you don't really love teaching, don't teach because you're gonna be so mean to those kids and they are going to be mean back. It has to, honestly, it does start with you because so you are the adults in the classroom. You set the precedent. Ba latela se wena o se o leng sone kore ga e le gore o teacher e modumo o tla magala bana mo classeng ba le modumo. Wait, we learn something very important. I think bana gape they learn ka di action more than words. Okay.
Yeah, so sometimes we're not loud, but they're loud. But you Ne? have to set the rules. You have to set the rules. I normally do. I can totally understand. Ke atle ke makale ke ile for the motivational talks tse Yeah. ke atleng ke di dire. O utlwe go ma teacher ba gore ba bana ba man ga ba utlwe man bana ba ga o bua ba bua. And o kry ke makala gore as soon as I step in front of them and I give them the rules of our engagement, gore bona nna le wena re fara go dirisana yana ga o sa batle go ntheetsa o na le 2 minutes ya gore o tsamaye ga e le gore wa go nna fa ga ke bua wa didimala ga o bua ke a go didimala. That's the ground rule a reng go pele, and you keep it consistent as well. Yes. As well. E bo makala gore a banna ke buile hour yotlhe bile batho ba o ka re ke ke di suit konyana. And then the teacher ba re ke gore wena o motho o montšha. Wena ke gore o motho o montšha, but ke a tlhaloganya gore the psyche of a student o ithutile go tswa mo go wena gore the psyche and mentality as well. Sekolo se sa lona se sa ruta mos. Sa ruta. Waiting gape ntho e nthusitseng nne mo ke rutang thing is that re na le a system ya behavioral management. So ke nana gore ke yone ntho e tla thusang a lot of public schools and teachers as well. Ne? Yeah, because let's not forget, some teachers, they really do love teaching and it's a gift and they are born to do it. Therefore, that's why they just move so smoothly. But for some teachers, because I have to do this. But it's coming from a good place. Yeah. I think the public school would really benefit from a behavioral management system. Nice. I think they would. And if they start with the behavior, then we get to also manage the social and emotional problems that they face outside school. Wow. Yeah. I wish I could say this in Setswana. Wait again. Ntate Makhura or la re ke mang Lethufi panyaza Lethufi o na le DGQ mo Gauteng wa utlwa gore a re o tlhoka eng ga o matla ska ya khakala man o ska ya khakala bona Google le mao le monate Google bua Setswana se se monate le moitsi ga o batla go yaanong ga o batla go tsenela maro ka tla thuswa ke profile ya Osiwo o tsene ko YouTube o batle ino Sensia Sibi wa go makala gore a kila nna ko Idols. Yo. Hey, today one expose ga ke lebella profile ya gago tla ke bolelle batho ba bua Setswana se se monate le moitsi gore o motho ntseng ya very private o ditlhong ga o bui thata ga o bui ka dilo tse e leng gore o ke lo a di fitlhella gore ga motho a go lebile o bona motho fela yaanong a be ke tsaya nako ke re tla ke batle gore man motho ke mang. I was shocked gore go fa ka go bua le motho man motho mo gare ga batho celebrity man of some sort. Celebrity of note. Hey, celebrity of note. Re bolelle ka yo Jenny leeto la gago la go fitlhella ko Idols. That's one thing that I think I don't forget. Yeah. I mean, yaka ke ne ke go tlhalosetsa gore ke godile ke retsa music ke opela ke le busy going up and down with things that have to do le mmino. Yeah. So I started trying Idols in my first year. Wow. I've been auditioning for Idols over 7 years, but they didn't know this. Wow. I think it wasn't time, and when it happened, you must be persistent. Yeah, no. 7 years. Like it really does pay off. 7 years to audition for Idol. My goodness. And when the last I was
I was giving up. Even I'm not doing this anymore. I'm not going back there. My best friend, Yeah. I grew up with her. We've been friends for a long time. She was like, "How? Oh, you are not going to give up. You are going." Yeah. So she forced me. I got ready. She fixed me up and then we went to Ellis Park Stadium. We arrived there kana ko tsaka bo 4. You were But really not I you was were like, really I not will up for do this. No, but how we listen for so many times, and you know what the judges are going. And the worst thing is you make it until the director's cut, Wow. and we feel like ujike mo director's cut. You're like, I am here and I'm by here. the door. I marge Becky this year, to my surprise. There you were. There you were. Ow, kantelenyana o fitlhella top 10. It happened so fast. Kore dilo tse tsa molane di dintle, they're all so beautiful, and kore ha gona mantswe a nka buang like that can explain that experience. Yeah. It was phenomenal. Kore inele ke bone modimo ka matlho. I felt like this is how where God lives. Yeah. Modimo o dula mo bathong ba ba yana because they are thanking God with the talents that God has given them. Wow. The best thing you can do with your talent is thank God with it. And how do you thank Him? You use it, and you allow Him to use it, to use you. Yeah. With it. So ke bone ka bone gore Modimo teng, Modimo wa tshela. Look at you. Look at God. So yeah, and then I ended up at top 10. My best experience was just being on that stage, guess for a mic, and just using your talent to praise God. Yeah. It's so amazing. Ke fela gore ga ke na di camera tse di zoomang man di close up but nna ba tla bona the ke pisego eo, the passion. But nna ba tla bona lerato leo le nang le lone for talente e modimo a go fileng yone. Ga ke itse gore a go tla nna le mongwe gape o ka tlhalosang botlhokwa jwa talente jaaka o setse o dirile. Go gore o bone di judge tse re di bona mo TV. Yeah. Ba ntse jang wa itse mama ka o kry a lebile somisi a lebile unathi. Wait to give a toast, I mean. That have a limo TV, obviously everyone had limo TV by act like so they just get into character more, they listen to your voice. If they like what they hear, yes. If they don't, no. Wow. And it's a whole entire show. So there's like 1,000 people. Excuse me. So they come together just to make that show happen. So say Mizile, Randall, and Unati, Sebasirang, it is a part of that. Wow. So I think we should see idols happen as like a body. Yeah. In a little matsogo. Everyone plays a part there. So yeah, ke batho ba siameng, they're funny. They make jokes. They go to makeup. They sit in the very same chairs. Yeah, they're cool. They talk to you like, how are you? Are you ready for today's show? They're chill, like they're just like you and me. That's so cool. I don't know if I'm chill, but thank you. You are very chill. That's nice. That's a journey, I guess. E o tla e gopolang sebaka se stelle. Yes. Ke atle ke re batho ke ba raya ke re ga nka ke ka go bolella gore go ntse jang go palama stage sa gore o na le pura-pura. It's something that you must experience yourself. Yeah, true. Go na le dio tse eleng gore ga o le motho you must experience them yourself. Go tshwana le gone anong re bua ka diphitlhelelo, your achievements, your successes. But we must again take into perspective gore in as much as o batla gore o experience boitumelo bo, right? Yes. Go na le dilo tse eleng gore di nnile botlhoko.
that you had to experience. Ke dikgwetlho tse feng kgotsa which things tse leng gore di go tlisitse botlhoko, not just fela mo leetong la Idols, a re go simolola ko simologang teng. Yeah. Oh, kgwetlho ya ntlha, I think we all have experienced it. Ko re tswang teng, there's not a lot of hope, you know. Re tswa ko makeisheneng, from farms. Can I what's a farm? Ko dipolasing. And you know, we want to create a better life for our parents. Yeah. You know, re batla go isa ko gae. I don't know, to plow back. Re batla go neela gape. So I think for me it also came with that. So I felt like I'm such an empath. I want to serve people. Yeah. I think that's why I got into teaching, and I also get into music. And the challenges it was that, I mean, where I come from, there's a lot of poverty. There's a lot of struggle. So from those struggles, I had to find a way for myself, and for the people that I love, and the people around me, and the people that I want to inspire. You know, because the insecurities, yes, it will come with you. So sometimes you feel like I'm not good enough. That's a challenge. That's a personal challenge. That's a personal challenge. And yeah, sometimes I felt like, maybe I should just go back home and not do this. Seriously. And the option. As it is, it's not an option. It's not an option. That puts a lot of pressure on you as well. It's another challenge. Because once they see you take one step, because more knowledge than before, people think that you have more, so you must give more. It becomes a burden again because the responsibility yeah. So I just thought, no, there's only one way up. There's no going back. There's no going back. So yeah, I think those are my challenges. Also, you know, being different. Albinism as well was always a challenge for me. My eyesight. Sure. You know, it's like, the truth is, people, what are the things that we go through, Clay? Like, we go through so much. Go through a lot. I mean, hona nung o fetsa go bua ka ga ke batle go le bua ka Setswana le fokole le na le go ntsietsa. Go tshela ka o incorrectile maloba. Ke go botsa re na re ka Sekgowa. Do you live with albinism, or you have albinism? I have albinism. Yeah, no go ra gore ka Setswana re tla re motho a tshwana le wena o na le bolwetsi ba letlalo. A re etse re be fela nyana jalo. O ka re ntle ga o e ba yalo. Jaanong jaaka setso ka ile o ne o lebega o le different from everybody else. Ga o gola. Yes. Bana ko tswang teng ne ba go lebella, I'm sure ne ba phela ba go ra ba re bona Malekgowa, bona a ke re bana ga re itse ene re na le ene bana ba na le mafoko a mang a go kgoba e seng go kgoba gore ba itse gore, you know, ba go utlwisa botlhoko ke go sa itse. Go gola jalo o le ngwana no go ntse jang? It's like in a thing, that thing ya gore a ke tsama mo strateng bana ba bangwe, especially bana ba sa nkitse. So I can gore because I grew up in such a closed community, everybody knew me, and I think when I was born, my grandparents already put me out there and said, this is our grandchild also. So I think they had known me since I was a baby. So growing up, it wasn't a surprise to anyone. So I didn't really get into discrimination in but because I went to mainstream school. Yeah. Children would act funny, but it would only be like one child. I think we attract what we are. So now because with this idea you are normal. You are not different. Yes, you look white, but you are human. But you're human. Like I was never treated differently in my household. And so
ha ke ne ke fitla ko bone ba ne ke na le a certain confidence le bone, maybe they were like, okay, well, this is who she is. this is yeah. So but you always have that one child, Nah, you know, that who would want to or bully you. Mara. Hey, I remember I had a bully ko yo. This boy, you didn't get off my kids, but the way he treated me, Yeah. I didn't. I can't say I'm different. I just took it Yes. as Nikilingwana who has been bullied. So always been sometimes I bullied. know that go na le bana ba ba golang ka, you know, how do you say it? Bothata ba letlalo or albinism. Yes. And for them it's different. People literally like baba poka, baba khotla, baba tsipe, baba ireng, baba bitsa ka maina. And I know it probably also comes from the family tse ba tswaletsweng ko tsone. Not that I'm blaming, but you know, ignorance, it is also a problem in our communities. Go itlhokomolosa gore go na le batho ba ileng gore ga ba tshwane le wena, mme ga ba sa tshwane le wena ga se gore ga se batho. I mean, ke atle ke lebelle botshelo jaaka ke re imagine nna ka tlhogo e kana. Imagine nna ka tlhogo e tona yana ke itsa gore no ke na le tlhogo e tona fela ne. E be yanong motho a tshwana le wena go gore it went 10 times probably what I probably went through. Yeah. And ke le normal or ke se different to all these other kids. Yes. So that must be very hard. Yeah, it was hard. I mean, but then, like I said, when I like it, the truth is with everything, even in education, if kontlong batsadi ba sa kgone go tlhokomela ngwana in a certain way, ha tswela ko ntle ko lefatsheng o tlo experience life in exactly the way life is at home inside the house. Yeah. So I think even if people were bullying me or people would make comments, they wouldn't mean anything because you know, and I'd be like, oh, that's it. Okay, well, whatever, you know. And then what I loved also, maybe sometimes I'll be like, no, I can look if you you need to go to town. Yeah, but then the truth is we really need to educate people in terms of disabilities, albinism as well. Yeah, so that really a better generation of children you know, the albinism. I know go makeisheneng ba bitsa boswefe. Yeah. Ne ke sa batla go dirisa lefoko leo e nne wena botoka o le dirisa ga ke batla go canceliwa mo. Yeah. Yeah, well, I think it's very derogatory. Yeah. And also albinism as well. I don't think people I want to be I ke batla go ba ke bona ke bone tlhogo tona ke ga wa bona o bona lucky. Le ke batla go ra motho a mpona a ba re ke bona o sole o na le problem ya letlalo or something. Yeah. No, I want someone to see me for who I am for first. who you are first. You know, and I think this is the kind of education a lot of children ba tsalwang ba na le albinism, their parents should know this. They should know that. Ke utlwisa botlhoko ke yona kgannyo ya gore ko makeisheneng ra ba kgoba batho ba ba tshelang ka bolwetse bo ba letlalo. Ke ka mo ke ratang so se dirang. Ka sekgowa ba re you are an ambassador or an advocate for people living with or people with albinism, right? Yes. How is that going? Oh yes, that's going very well actually. But since the pandemic, things have been not so good. So last year at least I managed to meet a couple of children and go at the high school where I used to teach, where I used to go. Yes. There was a child on and I went there and I spoke to the teachers, I spoke to the child, and you know, just to give teachers light, this is how you can treat her this way. You know, this is how you can help her. This is how you can
le mo thusa gore le mo set up for success For in her success, beginning. yeah. So That's amazing. That's amazing. A lot of people re na le go ikgatolla kgotsa wa lebala gore ko tswang teng go botlhokwa go le go kana kang. Yaanong you can imagine how difficult it is, and it's a noble thing that you're doing gore o kgona go tsaya nako in your busy schedule ore ke ya ko sekolong se nne ke tsena ko go sone ke ya go kopana le that one specific person. And I'm telling you o dira mmereko wa modimo. Modimo o tla go okeletsa, modimo o tla go natlafatsa ka gonne so se dirang ga se go thusa motho a le nosi kgotsa go itumedisa wena fela. Lefatshe le tlhoka batho ba e leng gore ba tla nagana jaaka o nagana le go thusa batho jaaka o thusa batho. Ka go rialo ke batla go tsena mo ntlheng ye nngwe ke oh my word. ga gona sepe se se maswe se ke tla se botsang, ga gona sepe se e leng gore ke tla se bua. Bua le reo. Wa utlwa gore bua Sendebele. Na sentsane a fa di-instruction bua le babereki o ka re o hirile batho a ka ira like mareitsene o tla mpisa ka batho ka gore yalo ke a leboga gore o tsere nako ya gore o kgone go ya kwa makeisheneng o bue le bana ba ba tlhokang gore go buiwe le bone. Dinako tse dintsi ke atle ke re batho ke ba raya kere nna ko ke tswang teng gore be ke boela ko ke tswang teng and doing motivational talks ke gore ke tshaba gore tsatsi le leng ke a go tshwarwa po ke mathata a re nang le one. Ga o le motho o re o sia fo go letseng teng ka gore ga se di-conditions tse o batlang go tshelang mo go tsone, ga se gore o di dira botoka, o di etsa worse. Ga o di etsa worse o makala ga o re o etela mosadimogolo o gore a re ke ba le ba utswitse pompo, ke ba le basimane ba nyaope ba ntshitse di-fenster. Mara ga o ka tsaya nako wa boela ko o tswang teng wa go ba ruta le go ba raya ore go na le sengwe se se botoka go na le fo teng, ke yone seo se re batlang go se dira. Ke ka moo re nang le lemao le le monate, ke ka moo re nang le bua Setswana se se monate gore bontsinyana ba nako Batswana ga re le mo Gauteng re nna Mazulu. Yaanong o kry-e bana ba Batswana ba ipotsa gore mare a rona go na le karolo e re e tshamekang mo Aforika Borwa kgotsa mo lefatsheng lotlhe ka kakaretso. Ke atle ke lebelele batho ba ba tshwanang le bo Casper gore they're doing good things in the world, not in just the country, in the world. I look at people like the Big Dog, DJ Fresh. They're doing great things. Ke Batswana, they're doing great things. And if Batswana could look at those people, if they can look at Bo Connie Ferguson, if Batswana we can look at batho ba tshwanang le bo Amoa Kgoro ba leka Kagiso, batho ba tshwanang le bo Shona Ferguson, re tla kgona go tlhaloganya gore le rona go na le karolo e tone re tshamekang mo matshelong a batho ka kakaretso re le Batswana, mme re sa lebale gore go na le Mandebele mo gare ga rona. So re fitlhile ko bokhutlong jwa puisano a rona. Dinako tse dintsi o itse gore ke atle ke re batho ba ke ba interviewang ke ba raya kere ba tlela la mo Tlapitsong tswalla show ye ya rona ya Moitsi. Ene ke itumelela gore wena wa go tswalla show ya gompieno o e bulela gore e tle e simolle kgwedi ya bomme mo godimo ga mo ga ke tle go bua ka mosadimogolo wa ko lapeng a re ko wena mošwa wa ntlha o e leng motho wa mme a nna mo Stillons. Thank you, Lucky. What a privilege gore ka kgwedi ya bomme ke bua le a young, talented, gifted
intelligent, beautiful, forward-thinking, a visionary. Fa a bulela kgwedi ya bomme. So bananyana ba ba ko tlase ba o ka ba raya gore Oh, the first thing nka ba rayang yone ke gore ba tshepe Modimo. Firstly, God, always put God first. Tlhompha batsadi ba gago ka gonne ke ka mantswe a bone le dithapelo tsa bone that you will succeed. Have dreams, read, write if you can, if you want, and know that there is always a higher power and you will get to your destination, you will get to your dreams. Yeah. ga re yana wa feditse. Nna ke le lucky wa bua Setswana se se monate, nna ke le lucky wa lemao le monate. Re kopanya le moitsi lenaneo le la gompieno. Ga gona sepe se ke tla tlholang ke se wa feditse. O e tswaletse jaanong nna le balatedi le barati ba moitsi bua Setswana se se monate le mao le monate ra leboga ga re leboge go menagane, re leboga go le gontsi ka ntlha ya gore motho o tshwanang le wena re batla ko pele a tla kgone go tshela botshelo jo bo botelele. Le nna ke leboga go le gontsi for the invites and for the love and support batho ba ko Northwest le batho ba Tswana botlhe mo South Africa they gave me. Thank you so much, and lucky, this is an amazing platform. Ra leboga ra simolla. Re lebogile ba gaetsho, ra le rata, re tla kopana gape mo nakong e tlang fa Modimo a ratile. Ra leboga. Back to the future. Let's time travel through the sands of time. Take me back to the future.